Ko jama ko iko burane ko BRI mak jama toy makun reko ATM nge. Ayah sa ATM Andre mu tamanyamong. Oh ko na burade wana sunga ko. Ana sunga ngelem burade wana sunga. Tawiro buami ko ranjana namate. Tawiro ranjana 10 meter Andre na. Saplo meter Andre jadi demena tuh. Kira deh, nagapa mi cica nama deh. Pero cica lo patolo no. Ano lo balo. Jadi saya. Ya itu cerita apa kau rasa? Karena anak corona sekolah na patalo mi gapa nasa nama deh. Tapi ro patalo nasa siuju. Ilan saya ke polisi tuh. Kadai kau mau tarik, ilan saya ke polisi. Kadai amu lurang. Anu Pak, golan apa re? Iya. Masih, tahu nggak saya ya Pak? Tahu? Masih, ayo tuh boleh. Jadi, ya anu nih, aku tuh lo timbang angin reki langsang. Tahu nggak mau nasa bermulur si begola kadai? Ya Pak, aku ciaki mata pe, Enrique mite tuh. Iya. Biro nih polisi, dia tuh reki nasa ada, kau apakah masuk dulu timbang? Senetang timbang itu timbangan di jini mulak deki doh. Na balik dah ko ber na gola na lureng. Sana main revolusi timpa lah Jifang. Iya. Jifang. Yan kairo Jifang itu si kore gola si babar. Maka revolusi makan mereka nah sana di jini mulak deki doh. Jaruna timbangan meringang. Tapi makanya kini golan berat. Nah biasa ku berat na golan di kutana. Lah jiwa paling nasu. Jiwa sedioto. Satu tu tahu ya pernah lo mas sampai aku nisengi betuan bersih telur. Iya sih betul. A I U. Yero betuan bersih telur. Ya ku yero na laksanakan betul-betul memang A I U A. Allah Ta'ala komi usompa iro yasa betul bersih telu aro itu siku A I U kato nasa yafu ya ulo masa pajak ku isengi betul bersih telu A Avi Ico Ujang tole makanya guru ta Abu Nawas almarhum nigi manui apa ya tuh kata tuh ya pana lo masampaja nasa aku niseng lise ya iya ku ya pana sana lo masampaja aku lise jelokan ya jambangan kemana lise gitu iya mirong ke siseng ang puri masih sesiseng maka deh jolo stas dua aja bawa ya apa lah pura alpati kreagan kari kulang usu berabil pala kisi ba kulang usu berabinas tapi pura masih sesiseng tamai kulalan na masih jiing nasa waseng ina sa pura ni batawi di papari na bang terpas iya tamai iya to mi bang pura ku bana sama sepaja sunan tigili kan nasa dia aja ga keburani nasa lengi ya bawang di nalalay ko ba majama makunre mi make kamu gore makunre burane kama no kasi teman sepaja lo ni capo mangeribi maka ni kan imang maka idi na maka mati ni maka memang mati ni season na sempaja iya magi nang karoko pertama mangeribi tapos kulang supira binas nala iya na watun na roko tanya subhana rabbil azim wa bihamdina baca ti maka bami mati ni dene je ka mondrina nasir alhamdulillah mondrina rokok itu mangko terus suju baca purna raka pertama cici na pelupa na pagora ku mondrina masihnya kene jamaah patu jo lemu kulo ko salama pakara ya mondri pas assalamualaikum alhamdulillah padahal sebenarnya itu dia nemerigakan asa
Iya ku langsung berak bin nasmalar ko pertama iya matu untuk kedua cuma heram itu nasang jemaah makan ya siru pada aman nih cerita ro anu wati ni wasaitun cerita wati ni wasaitun 50 tahun ni mancaji mang asal mengeribi wati ni nala 40 tahun ni pasang pajang asal mengeribi wati ni nala angka na muda mau bunga-bunga nasa rotero jolo iya angka na muda nasa koro mau bunga ning kalinga mga pasampaja puimang ning kalinga naman kada wala dolim tapa cile ku pintu na masiji di nasa pajang cile ba nasa wati ni si manang kaya ro puima tali nasa mancaji mana nanta pagili makada balutan tu Saya makanya balutan tu deh saya naru sama jana A B C atas bawah catat Raiso Raene di mau kereso di mau bene ya kairo Jawa itu Mas, apa artinya raiso? Kada tidak bisa. Deka raono kada di sana. Deka kalau raufe, kalau nggak ada artinya itu, deka ambok gue itu. Deka, Mas, kalau di sini saya dengar itu banyak yang dinamakan Cianjur, Cipubur, Cikampe, Cimahi. Kalau Mas Cilelang di mana itu Mas? Enggak ada di sini. Dia bilang di kampungku itu Mas. Ada di sana. Ya ko pura ni naiso tulena napa aku galung. Iya. Nasa magay nasa galut tayo di okoro suali rulengan nika. Betul na pura ni lay irakala. Pura lay teko. Iya. Makadiru si dia nasa yapu ya galuk nasa pura ni lo repak. Betul na orang mana salah agak na repaknya sana. Iya. Timun ro jalan Sungai Bulete kue. Nasa kue pa kayak ketuk kue. Jadi ya ulang taruh kue pak. Nasa ketotu pak nasa jalan Sungai Cendana nasa kue pak. Jadi Sungai Bulete ya Sungai Cendana aja. Jadi nama pak mana jadi nato? Nasa anu pak. Jalan Sungai Walne nasa kue pak. Buri namanya nama nasa kue pak. Nasa deh pak, facapur lo aku tanah pak. Teh itu sih mau jalan di pagar rusa persis kue. Makadanan jalan di pagar nagaru tuh ini desa kan. Kami nutu anak. Ini timino tuh aku nasa kue. Ndak nanasai. Apa aku nasa ni? Taruh jolo nala. Sana ani yo kami tadi tu enggak kan. Sampai dia cucu nasti apa ke pak dia nak yali nanti malai. Sana na cece gitu. Pas mendre ku tu ada nena tu, tandrena sana tu. Mendre apa aku napi telu lapan mendre ki. Apa kai pun tu ai makai cakonono si metu timala tu aku nasa depa. Loma maku tanah. Ya kalau lagi mendre lagi.